Ez da bil. Orain bai. Nioen bezala, ongi etorriak danak. Atzo izan genuen gobernu kontseilua uda ostian, hondikan ez da bukatu, baina oporretatik ostian badakizuten bezala Arantzasun elkartu ginen, eta han hartu genituen erabakien berri eman nahi nizueke. Hainbat erabaki hartu zen, baina lau azpimarratu nahi nituzke gaurko honetan. Lehenengoa, Ogasun eta Finantza Departamentuarekin zerikusia duen erabaki bada, baina erakunde guztiari eragiten diona, dakizuen bezala erakunde honek alde batetik egin nahi duena da, etorkizunerako prestatu bai erakundea eta baita ere bere politika publikoak, eta baita ere erakundea bera ere indartu. Zentzu horretan hartu genuen erabakia izan zen, zorra murrizteko erabaki ezoiko bat, alegia 57 milioi euroko amortizazio gehigarri bat erabaki genuen atzo egitea, ohikoaz gain 57 milioi euro gehiagoko amortizazio gehigarri bat beraz erabaki genuen atzokoan, eta honekin 2019 begira, aurten guztira 95,6 milioi euroko amortizazio gehigarria egindu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Bai, ohikoa dena baino, ohiko moduan egiten dugunaz gain, 95,6 milioi euro gehiago murriztu da, edo gehiagotan murriztu da gure zorra. 2015-etik ona, 2015-etik 2019 bitartean, gure zorra 23%an murriztu dugu. 562 milioitatik, egungo 432 milioitara. Honekin ze bilatzen dugu? Alde batetik nioen bezala erakundea bilatzen duena da, etorkizuneko proiektuak lantzea eta erakundea bera egonkortzea eta finantzieroki ere bai sendotzea, izan ere etorkizunen ere gora berak izan ditzakegu ekonomiari begira, eta gure erabaki sendoa da, hoxe, hain justu, gure erakundea sendotzea finantzieroki. Hau zergatik eginda, alde batetik kudeaketa ona eta zorrotza egindalako, emaitza onak izan ditugu azkeneko urteetan, eta batipat 2018an, eta honi esker zorra jeisteko erabakia hartu dugu. Esfortzu berezia beraz, kudeaketa ona eta zorrotza. Zei bilbide izango duen honek, aurrekontuetan eragin zuzena duenez, eta 15 milioi eurotatik gorako erabakia denez, Gipuzkoako Batzar Nagusietan aurkeztuko dugu foru arau proiektu gisa, eta bertan onartuko da hala badagokio, horrela erabakitzen baldin badu Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Bigarren erabakia atzoko gobernu kontseiluak onartu zuena. Dakizuen bezala eta aurrekoetan ere honen berri eman dizuegu, erakundeak enplegu publikorako eskaintzak onartu ditu, 410 plaza berri sortzea erabaki du Aldundiak, dakizuen bezala, eta ben baino gehiagotan aipatu dugu, datozen 3 legealdietan gure langilegoaren erdia erretiroa hartuko du, eta horrek esan nahi du alde batetikan, jendea prestatua behar degula erakunde honetan, eta baita ere gaur egun lanean diharduten eta erretiroa hartzeko dauden pertsona horien ezagutza ere uztartu egin beharra daukagula. Bi fase ukitzen dituzte, alde batetikan erabakitzea zenba plaza sortuko dian, eta gero bestetikan hautaketa prozesua bera ere bai. Atzo erabaki genuena izan zen, 104 plaza berritarako hautaketa prozesua martxan jarriko genuela, 104 plaza beraz eta xehetasun guztiak irailaren 9ko gaon argitaratuko dira, boletinean bai, eta hor xehetasun guztiak izango dituzue, baina bai aurreratu nahi nizueke ze plaza berri diran hoiek, hautaketa prozesu hoiek ze plazei dagozkion. Artxibo eta zerbitzu orokorreko ofizialen 3 plaza, zerga agenteen 11 plaza, obra eta proiektuetako teknikari laguntzaileen 12 plaza, delinatzaileen 7 plaza, ogasuneko erdimailako teknikarien 21 plaza, ogasuneko goimailako teknikarien 25 plaza, psikologoen 6 plaza, berdintasuneko goimailako teknikarien 4 plaza, arkitektoen 6 plaza, albaitarien 4, ingurumeneko goimailako teknikarien 3 plaza, itzultzaile interprete goimailako teknikarien 2 plaza. Berriro diot, importanteena, erakundea prestatzen ari da etorkizunari begira, gure langilegoaren erdia 3 legealdietan kanpoan izango dugu, erretiro hartuko dugu gure langilegoaren erdiak, eta beraz jende berria eta prestatua behar dugu, eta baita ere gaur egun lanean dihardutenen ezagutza uztartu. Beraz, irailaren 9an Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko dira xehetasun guztiak, eta jende prestatua gonbidatu nahi dugu noski prozesu guzti hauetan parte hartzeko guretzako importantea bai da, eta baita ere ez bakarrik erakundearentzat, baizik eta baita ere lurraldearentzat. Hirugarren erabakia,
4.0 industriari begira 200.000 eurotako diru laguntza bat onartu genuen, lurralde garapenerako laborategiaren barruan, diru laguntza hauek enpresa txiki eta hartainei luzatzen zaizkie garapen agentzien bitartez. Laugarren erabakia, dakizuen bezala bihar uda ikastaro bat izango dugu Miramar jauregian, eta ikastaro honi garrantzi berezia eman nahi diogu izan ere etorkizunarekin zerikusia duelako, eta noski nola ez gure erakundearekin. Bihar izango dugun ikastaroa izango da etorkizuna eraikiz kultura politiko berria, Gipuzkoako Foru Aldundia hausnarketa batean dago murgilduta aurreko legealditik, eta legealdi honetan ere esfortzu honekin jarraituko dugu, politika egiteko modu berriak landu nahi ditugu, politika modernoak landu nahi ditugu, eta herritarrekin harremanetan egin nahi dugu guzti hau. Horretarako, bihar hitzaurre izango dute diputatu nagusiak eta Nekane Balluerkak EHUko erretore andereak, eta gonbidatu ditugu Anton Losada, Carolina Beskansa, Jose Maria San Segundo eta Rosa Gomez, eta itxiera ekitaldia Xabier Barandiaran jaunak egingo du. Garrantzi berezia ematen diogu biharko uda ikastaro honi, izan ere gure eginkizunaren bizkarrezurra da, erakundea prestatzea, eta noski politika egiteko modu berri hoiek ikasi, landu, eta gobernantza kolaboratibo honetan uztartzea. Hoiek txek dira atzo hartu ziren erabaki nagusiak, gazteleraz aipatuko ditut modu laburrean. Bueno, como decía, ayer adoptamos sobre todo 4 decisiones importantes. La primera de ellas tiene que ver con la situación financiera de la Diputación Foral de Guipúzcoa. No solamente estamos preparando la institución de cara a los retos del futuro, para preparar la institución a los quehaceres que podamos tener en el futuro, sino también queremos afianzarlo económicamente y financieramente para hacer frente a los posibles vaivenes que podamos tener. Ayer decidimos una amortización extraordinaria de 47 millones de euros, adicional a las amortizaciones que solemos hacer de manera habitual. Con esto, en el año 2019 habremos amortizado un total de 95,6 millones de euros extra. Desde el 2015 hasta 2019 hemos amortizado el 23% de nuestra deuda. Considero que es un dato más que importante. Guipúzcoa se convierte en un referente en este aspecto y, sobre todo, lo que sí quisiera subrayar es que no solamente estamos intentando situar a Guipúzcoa como referente en cuanto a las reflexiones estratégicas de futuro y preparar la institución y también el territorio de cara al futuro, sino también dotar a la institución de una estabilidad financiera y una solidez financiera importante para hacer frente a los retos que podamos tener y a los vaivenes económicos que podamos tener en el futuro. Esto, evidentemente, es fruto de una buena gestión y de un rigor financiero importante. Hemos tenido buenos datos de recaudación en el año 2018, sobre todo, pero, insisto, es un esfuerzo importante el que realiza la institución para su solidez financiera. Esto tendrá una tramitación en las Juntas Generales de Guipúzcoa, puesto que tiene un impacto en el presupuesto y también, al ser superior a 15 millones de euros, tiene que ir en forma de proyecto de norma foral. Por lo tanto, en su caso tendrán que aprobarlo las Juntas Generales de Guipúzcoa. Como segunda decisión importante, tiene que ver con las ofertas de empleo público. Os hemos comunicado anteriormente cómo la Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un reto importante, puesto que la mitad de su funcionariado va a jubilarse en las próximas 3 legislaturas. Aparte de modernizarse, la propia institución también tiene que hacer frente a esas carencias. Hemos tenido no solamente dificultades, sino la imposibilidad de poder realizar ofertas públicas de empleo. Hemos aprobado 410 y estamos ahora en una segunda fase, es la decisión que adoptamos ayer, de poner en marcha el proceso de selección de 104 plazas nuevas. Toda la información con respecto a esto la tendrán el 9 de septiembre en el Boletín Oficial de Guipúzcoa con todo tipo de detalle. Por otra parte, también adoptamos una decisión con respecto a una línea de ayuda para la industria 4.0, 200.000 euros que se van a derivar a pequeñas y medianas empresas para su modernización, digitalización de su maquinaria y a través de las agencias comarcales. Esto viene por el Laboratorio de Desarrollo Territorial del Departamento de Promoción Económica. Y la cuarta decisión que estudiamos ayer y que damos a conocer tiene que ver con
la Universidad de Verano. Mañana se va a celebrar un nuevo curso al que le damos mucha importancia. ¿Y por qué? Porque tiene que ver totalmente con la filosofía de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no solamente de esta legislatura, sino también de la anterior, puesto que creemos en ello y por eso le damos un seguimiento. Tiene que ver con etorkizunarekin, nueva cultura política. Queremos hacer política de manera diferente, de manera moderna, pero de manera, sobre todo, que responda a las necesidades y a la nueva gobernanza colaborativa en la que queremos profundizar. Hemos invitado mañana a Antón Losada, Carolina Vescansa, José María Sansegundo y Rosa Gómez, y participarán al inicio el propio diputado general y la rectora de la Universidad Pública del País Vasco, Nekane Balluerka. Y luego, al finalizar, queríamos dialogar con ellos y hacer un pequeño debate, abrir un pequeño debate con ellos. El cierre lo hará Xavier Barandiaran. Y a partir de aquí, si queréis más detalles o si queréis preguntar alguna cosa más, zuen esanetara nago. Respecto al tema de la caza, desde Diputación habéis enviado una última propuesta a los cazadores, era para saber si habéis recibido algún tipo de respuesta. Guk momentuz daukaguna da, gonbidapena egin zaie, proposamen berri bat egin zaie adostasun batera iristeko, eta akordioa agertu dagoela ikusten dugu, eta gaina beharrezkoa da akordio hori, eta horretan saiatuko gera. Eta kontaktuak egongo dira hurrengo egun hauetan. En castellano, puesto que la pregunta balio balin badiezu, nahiko. Baina horretan behar dugu. Kontaktua etengabekoa da. Y luego también respecto al alarde, ¿se podrá ver la presencia de la Diputación recibiendo a la compañía Jaizkibel? Gipuzkoako Foru Aldundiak zentzu honetan, badu ibilbide bat. Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu duen erabakia zentzu honetan izan da, ikusita ze gatazka dagoen herrian, guk zentzu horretan egin duguna da, bitartekaritza zerbitzua martxan jarri, aurreko legealditik, eta saiatuko gera gauzak errazten. Alegia hor elkarrizketa bat sustatu nahi izan da alde ezberdinen artean, azken muturrerainoko saiakera egin du bitartekaritza horrek, ez da posible izan momentuz mahai inguru batean biltzea, baina guk apostu horri sendo heltzen diogu eta apostu horretan jarraitzen dugu. Zer eskatzen duen horrek? Diskrezio handia, eta ikusita gaia nola dagoen, guk eskatzen duguna da, lasaitasun apur bat, eta zentzu horretan gure parte hartzea horixe da. Lagundu, bertakoei, bitartekaritza baten bitartez, adostasun batera heltzeko eta behar den denbora eskainiko diogu horri. Gai gainean dago irailaren 8a, jazaz bidez, atarian kultura diputatuak atera zuen bat, esanaz plastiko beltzak ez ateratzeko, ez dakit aurten horrelako harren bat aterako da, une horietan, izaten diren portaera batzuen. Ikusita, portaera batzuk eta bestak zintzuk diran, eta ikusita gaia nola dagoen, eta ikusita zer sensibilidade dagoen gai honen inguruan, berriro diot, guretzako importantena da. Martxan jarri dugun bitartekaritza hori, benetan garrantzia handia ematen diogu, eta jarraituko dugu diskrezio zeren lanean. Nik uste ez diogula mesederik egingo, hasten balin bagera, gauza batzuk edo besteak esaten, guretzako importantena da, berriro diot, bitartekaritza hori, eta horretan sinisten dugu, eta horretan jarriko dugu gure esfortzu guztia. Horri urte osoko lana izango da noski, eta horten gainera fruitxu batzuk ematen du ikusi dirala, ez da? Bagintzat mailan esertzeko alegin batzuk ikusi direlako. Baina irailaren 8an bertan, ez dakit diputazioak ordezkaritza bat bidaltzeko asmorik baduen, edo nun jartzeko asmorik duen, edo... Gipuzkoako Foru Aldundiak bitartekaritzan jarraitzen du lanean. Nik uste horri ematen dugu garrantzia eta horretan jarraituko dugu. Eta horri mesede egingo dion edo zerrekin jarraituko dugu. Egun horretan horri emango diogu indarra eta Gipuzkoako Foru Aldundiak urtero bezala jarraituko du. En castellano, sí. El llamamiento a la tranquilidad, un diálogo discreto, un poco cómo se afronta el tema de la narrativa. Sabéis que es un tema que lleva ya muchos años, que está muy enquistado en el municipio. Nosotros desde la Diputación el esfuerzo que hemos hecho ha sido precisamente por intentar un diálogo entre diferentes partes. Es verdad que durante los últimos años no ha sido posible, pero este último año sí que hemos visto acercamiento y desde luego voluntad por parte de las diferentes partes de sentarse alrededor de una mesa y de dialogar. Es verdad que en el último momento no ha sido posible hacerlo,
pero la Diputación Foral de Guipúzcoa sigue con esa apuesta y, de hecho, va a seguir insistiendo en ello, porque creemos que es la manera de que dé sus frutos, ¿vale? La Diputación Foral de Guipúzcoa está en eso, está en la intermediación, está en intentar que se pueda solucionar este problema mediante el diálogo de todas las partes, que evidentemente la solución vendrá de ellos, de las personas que estén en torno a esta mesa. Nosotros estamos para ayudar, solamente para ayudar, y todo aquello que pueda favorecerlo lo haremos. Pero la apuesta es la intermediación. En ello vamos a centrar todos nuestros esfuerzos. Hori dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak lan egiten du gainontzeko erakunde ezberdinekin, bai Jaurlaritzarekin, baita ere Irungo udalakin eta horre saiatzen gerana da lana ahalik eta modu txukunean egitea. Hortik aurrera informazio gehiago nahi balin badezu ondorenean emango zaizu, bai? Baina momentuz ez daukat gainontzeko bestelako informaziorik. Baina guretzako importantena horixe da. Trafikoa ordenatzea eta gauzak ahalik eta modu egokien egitea, ikuspegi noski humano batetik eta ahalik eta ondoen koordinatzea erakunde ezberdinekin. Beste galderarik? Ez. Oso ondo, eskerrik asko. Egun ona izan.